Faith Homeopathic Clinic one more bar. Near be dear pomudin come free. No man said one number not to was a free. Bibi chire wadriana no makasa. Umpe we now pedi. Free o. For doctors me any numbers no doctors numbers on kwa no. Dogs, and opa me mam watching. Yeah, no, yes. Na bibi aboko die. Na be no Happy birthday in advance. Thank you. Ochina Dr. Kokubuate. Na woda china nyankopon ya adoma. No kan e gina me hwe no body no. Wa. But enye kese bi amposa, enye kese but Amen. When you stress be a secret near there. Stefia, nipa bia o se dedika nyame se de dedika kan nyame ana aboye ho ban ana afi so ahwe yi nso ka ho ne bia o se o hwe se obehwe ho yi behwe ho yi afri abrabom nyama bia hwe emwa nipa bia no ni kwan se o de emma nipa bia no eno na ye nti se wo de wan tehwe kura nyama bia emwa nipa bia twe ho fri ebi te se de ensanom ni nubone ensanom onum nsan ya akokora mi wa 35 wonya steady jansan nom ese wo nipa bia no WHO rep wa we unofficial WHO rep o wunya free faith Homeopathic Clinic me na mo say na hoboko na research no dey na mo ken anyoma koso anyoma koso dey kasi e kani na wa ha te say home kwa bebu te say sometimes you heard the same crank akra because health issues and also what body wash there you say that come Mami wata sisi me. Baby you baba o yimi no e fe no mami wata. Bema. No de mami wata. Mami wata. You tell no so e chiri e beto so. Adaroba apart from we mu na chi ene asembe ne yeka. Is the via me nchia na nchia wa hwefo e hwe Adom TV. Se de wadi ka no e Faith Homeopathic Clinic. Eye asoye a sebi nipa pomden ho hia ye papa. Nunti okoye branches ni nyina wo hwe doctors ye adwuma o nurses ye adwuma o a nyina ye tu ye ho asi wo se ye boa magana ni bia pomden asips ta nunti no kwan nyina sabia wo se ye fa so ye yare mu hwehwemu bia no oba ye tu ye bo asese ye be ye saade no na ye hu ohawa aba ni pedua ni mu ankasa ni ye mawo aduro ye homeopathy no a ebe boa atu ase ye hwe this weather ye wo mu eye awa abane ade na Stefia nyare wa bebre na yi ni ti wo sa weda we na nyare a ya na hard enkenka ye the aged people ye maame no mo mrewa na ye papa no mo kokrafo pa ye arthritis eye mbiewu o confantema mu a o msi mbiewu mu yare dompe mu yare eye ade a in fact etete ye maame mpanifo no enye omonko a there are some young people a omonso no fasa or how mu na ohwe arthritis ya ye ka ho asem a ni nyina no eye dompe mu yare eye joint dompe baby a dompe ba ku mienu ehia no o joint ho na ya na saa o how no eta eba ho no mo na ye hwe this arthritis ya ohwe is the one of the leading cause of disability e wo man mu a ye kaze obi wo ho no mo a sebe wakadem oti wheelchair mu obi wa ontumi enye hwe enyese bi asabi stroke bi na aye no nemom eye this kind of arthritis here ye kan ho asemu enumu bi ana nipa na nya ene ontumi enter me kai one of my patients obai because of arthritis it Stefia wa chia saying ana ne mu asa ko ase a chese dompe na won ne lumbar vertebra ho no mo no ho ana wenya this kind of arthritis ama nipa no e deform no obi asebe oso wa anka otinu mu no oba wa ko ase no wasa achia because of arthritis and a very painful ana ohwa a hard dream bebre ya maame ba kwa etaibu ndi maame ani na the same problem no so o si doctor misisi ni nambogo so na misumi nam takrade wa chia aye enene by the grace of God oba Faith Homeopathic Clinic maame yatina odi ho adanse arthritis here can you so many types your types bebre but the common ones I am comfort osteoarthritis rheumatoid arthritis and gout so 3 types in
crofo tanya pa nti wobon se osteoarthritis no mostly your friend wear and tear nti wobon se nipa ne joint no in between the joint no ye wo bibi wo ha your friend cartilage na sa cartilage no se obi wo ho no ma pressure adwuma o ye obi wo pomade otumi use ne nsa ne sa wobon se na ama ne joint no na cartilage na o no ewewe obi wo ho a oye kese moroso wobon se exert pressure ewo ne waist ho no no tubo nse na ama cartilage na ho no na no so we obi wa ne knee no na ne cartilage no ewewe eti this kind of osteoarthritis normally no aya na when there is a pressure on the joint na eno ana kofa saa arthritis etumi edeba ana ye wo rheumatoid arthritis eno so no eye ye nipadua na ankasa ye wo immune system eno na wo senka akuti anyare wa bia eba ye nipadua nim asojafo mo boye ho ban no omo atumi twa omo ho akuti ayen etinu bo nse na ye cartilage na wo ye joint no no wa start say or destroy no ana say or say no eno na kofa saa rheumatoid arthritis na no na aya na normally awo basi ye nkrofo a tight pa especially that rheumatoid arthritis no eno na aya na ye kan rheumatism ni ade no ana ye wo gout eno de ya na ye nansoa na ye nsa ensoa na apo no so no ntubo nso bi etumi ye na nsa no kwa na ontumi entinimo ne nansoa no etumi kwa na ontumi entinimo ni nyina ye form of arthritis during this rain season no enkrofo tumi ko ya mu bebre eno ana ye srew se obi wo na se wo saa arthritis ni bia Faith Homeopathic Clinic ye say emano how bomodia se obetu anamon na waba yaso ye honum se obanko ade a ye bebo modin ahwehwem na yahwe the type of arthritis na yamau the kind of medication a ebeboa na atu saa oha we ase sebe se pain etise den ama omu akwa obi wa anadwi ejise or the bandage ebo ne nan anase ne ba bia ye ne ya ansa na wanya relief and ni nyina no ye ade a nipa anase pains a nipa ekomwa ede wo hawba obi wo no because of arthritis no affecting the sciatic nerves ntu bo nse ne to ase ni nyina no bo nse na etwetwe no otenase bia ejise original obi wo nso okokakra bia ejise otenase ni nyina mu no Faith se bomodin ase obetu anamo waba na awobri mu a dompemu o joint na area no yemwa na yentu ase emfiri ho no mo se de be ya oso no ubetumi afrisa oyawe oba ye nchen a ye wo machines bebra ye boa physiotherapy machines ye wo machine be friend Atara eno no se ye de to o joint no wa boa reduce inflammation bia wo joint no because this arthritis no and inflammation any pain ana edeba eti no se oba na ye de ye wa reduce inflammation bia wo bia na aboa na ama pains ni nyina no afri honomo mesre fa number ye de to dwan na momodia se obefren na otu anamo na waba yaso ye bia ebe ho oba akra hanomo a ye wo eye so utuom eye Antioku Junction udru Antioku Junction abun se Faith Homeopathic Clinic your signboard is wa ema direction to the clinic udru Kumasi so ye wa henema kokobin 18 mu honomo a ho nso no ye bo adwuma ho dendende takrade nso ye wo Anaje police station adjacent the police station ho Faith Homeopathic Clinic ye adwuma ho udru Koforidua nso ye wo Pole Junction ye Landry Medigas Road anabogo so nso no ye wo Old Aseda ye boga abronsa no achi honomo a fa number na frɛ 0540 710 940 0540 710 940 anase 0547 578494 frɛ na yare biara abetena ni pedua ni mu no eni ho nkomo na yemmoa na yentu ase no nti Dr. Kankambodu de wa ko ya pa de se odofo da won chene so arthritis intino still na wa want me nko okay hard uzanke nim se nka yira na oku da nche de anka oni awoto kwata abapai and so arthritis so mu a omu ku no da nche omu yira da nche ehye wo betimi de ama e na obi afa ne se otu na wa na arthritis ko kontompo because e bi ho a na infection kra etachi so na do ko kan onya auto immune condition bi a it's mean my body cells no any antibodies na attack wa oni pedua na this condition na ba ko bi ye spondylosis eno no eso ukon ene spine no na ba be so lower disc na o chi say no na pan show ya sometimes on nam nipadom wo be bi say kidity na circle
obi di wani man have because na dey out of former offer enso saa no nante okwa no akon ne mu amana be titia by force enso ni patent gram enti yade a ha adwene na awobere mu no nim say enkofo dey trigger omo tutu omo hye dep shentumam na nim sister be growing up they dey ba esa mantam ho no ase years sister they are trying to say the year no enu nti no fa number no na bra Faith Homeopathic Clinic and fa ho ne say the odi na kwa kodu oba yi obi adi over Germany because of arthritis because she became immobile to me 19 to me never see so ti a man premature retirement but oba kuma se a obeti Faith Homeopathic Clinic oba no enne ma me no come back to Germany I didn't adwuma ma na abrofo na je omo sem say e din ena we it's me and arthritis in Akko. Your number near 0540 710 940 0540 710 940 and I say 0540 5784 94 0547 5784 94. Yo Santa Maria Abuya Junction here. The old na ye be arthritis any ya bia ejeju bia no de ba Faith Homeopathic Clinic e be so na yo so etimi akomo se kuma se na wo hwe dia bra ni makoko be 18 mo ha that se papa party Faith Homeopathic Clinic na ye te won kan numbers in the doors on screen na se fa e bia be free bia doctor for no lines no omo no e be kasa mama Faith anope ye chia pa e didi ye se e bia boko mayen komra mo ba ku bi ho ye ba e beto aso. That's right. Thank you, birthday boy. God bless you.